kan di boto hamu du sederio. Parningotan di area mama teh habe saulerio. Oh, Dihita akan makta porsai. ala didot tang benar baru di biro kita ya. Didot to. Mangana. Iko duhi tadi ti. Oh, lo. Ay ngay tutok kamu tahi adong do film na yang lagi viral mengenai na tersilengi Aduh. Ini ada sudi huwe. Last Supper. Jadi perjamuan terakhir. Jadi kan sebelum tersilang atong Tuhan Yesus, sebelum disilangkan pergin nai. Jadi orang betul kalai perjamuan terakhir. Sudah rasudi. Ido diceritakan di film ini. Ada sisi kan. Ada betul di sini mana manjai di mana kan? Do sih. Jadi asa songon na taingot hari hama mati di Tuhan Yesus di mana dukta dibahas amat tasipan gabian mengenai The Supper. Jadi udahlah arung gue saya bukwende lagu saya bukwende di HKBP. Nasone ya baca. Son ima bukwende 412 ngamar judul didolok adui. Tende omma. Alai pas mau deba. Ai soro dopi partua ketong jadi pas ketong orang dopi itu ketong. Betul daru be peraga. Asa homi ati. Asa homi to. Kita cara. Jadi tende omma. Saya puji-puji ya saya bukwende nomor 412 didolok adui. Sabmu dari sabti judoi Yesus mate disi asa malum dibai sudah akan godok rohai dibai itu nolong rohaki bida silang di Golgatai rupa solhot diriku tusi dompang surga perdalan aki dileai jolmai silam di Tuhani HP halua doi nanggodang dosaki alai sesa doi dibain mudar nadurus disi dibain itu nolong rohaki bida silang di Golgatai rupa solhot diriku tusi dompang surga perdalan aki Rupa solhot diri kutusi Lupak sungguh perdalan Dalam aku. nama bau siani
selamat merayakan Jumat Agung. mate. Dita Dita Sudi. Sudi. Jangan tukar Yesus di dalam hatimu. Karena Tetap. sekarang banyak yang meninggalkan Yesus menjadi Judas Iskariot. Aka pergak-gak bate. Unang itiru itu.